Sang Prabu Mayodanawang inggih ne mangkin lanturang titiang nyari tayang mekadi linggih ide Sang Prabu Mayodanawang medakatin banyak kesami carita yang rikanyekan nide Sang Prabu Mayodanawang punika ngicen pewarah-warah ngicen pideket majeng ring sekancan panyak ide makesaminya paman ajak makejang yaning daging tel pengandikan ide Sang Prabu uduh nike paman panyak maniru ajak paman makejang ane adong pitakat insun nejani bek-bekang kuping pamane ajak makejang melahang madingehang sawireh ade nejani pewarah-warah gelah tekening paman ajak makejang suadamonto ngae bantang nah paman ajak makejang panyak lah ada di sejebak gumi balini ngawit uli dina nejani paman dingehang pamunyin manire suud pesan paman repot ngai ane madan Banten tok itu paman pocol gati entong ngutang biong cen ke ngawinang gelah ngomong ke ketu ngorahin paman ajak makejang sawireh yen paman sibuk ngai Banten pemlas pas ngenteg linggih pedudusan agung aji kuda tu juta-jutaan hargane paman sing ada gunane paman nelang-lang beyo dogen anak ibuku paman yen ngelang pipe sesatang
Kini jani paman tegarang kenah-kenahang ban paman ajak makejang. Yen pet pradene paman ngelah pipis jani satak rupiah. Meh adenan jang di LPD. Meh adenan jang yo di bank man banyo bungo. Gitu paman. Lungan nasi ne baling yen paman subo lantas ngelah pipis mempunuh ban paman pisit tu nuju beno pesu seduk basange meh adena nasi beli kemo singgah disembung beli paman nasi beguling nasi apa kena paman nasi padang nasi beliang ibu ne paman basang warag swarga sakalong cien ke kerano keto yen paman ngirit ngangon pipis ngucukang ane madan mayadnyo basang paman layah do madan rako kewalo yen jani lantas paman nyedang meli nasi beguling basang pamane bengkeng wareg paman do madan swarganya kalo totonan paman yen ngelah pipis liung nah kewalo nyen awang nyen kaget paman liu ngelah pipis sido mapunuh ban pipise tekening paman nah umake gae apang melang yen paman ngelah pipis liu ane paling luwung di ngehang paman ajak makejang umah gaya ane luwung kenah paman ngai umah metingkat 2 metingkat 3 kamar mandi di dalam pul AC do gaya ban paman laga gati wana kesomang kat nyirepang weh yen subo lantas paman ngelah umah luwung apo buen nyidang lantas misi lantas kolam renang ado lantas sauna kengken je buku fasilitas hotel bintang 5 amat demen pianak pamane nongosin keto lantas nemonen ye nuju sirep misi pulase ruangan kamar tidure sing beno perlu ilih-ilih ngalih kipas kemomai gumi kebus caro jani to keto paman dewa aneng astawa pamangan buen besik kene yen paman repot saja paman sumbah-sumbah kuyup ditu jumprit di merajan di kemulan dewa totonan ane sembah ban paman
ngaturang bantengan sasaing Win besik tepuk ban manira panjak gelahi adi jeg peteng lemah pragat nguntit ngai canang jeg sedino-dino ngaturang Banten angon gene totonan paman gaenang pura abang melang Keto masih ngai paman pelinggih ngai paman merajan ngai paman pura ane kelintang melah pesan nganggo bias melelo nganggo lantas batu selem karangasem pih mau prado lantas ngangon prado Cina prado Inggris liwat melah tuh sanggah ane gaeban pamana dia awake yo mamungkol Dengudiang paman salah mistik misunderstand anake buku paman ngai merajan ngai pura luwung-luwung sakewala sing mi siapa sawireh dewa ada di dewek pamane ya dewa weke kucang do kranone ado raosangu dewa raksasa Buddha tuah ada di pedewekan di dewek pamane tongo sekancaning paro dewone dengujang ben repot-repot ngai merajan ngai sanggah ane luwung-luwung totonan paman ngodiang paling ilah ngalih dewa maniro eran sajo teken panjak maniro najak mekejang tong jebintit kemongai mai kone ngalih bataro pengman tangkil kepuro ditu pengman yo ngaturang sembah kepuro dini dong kemo mai bintit nguberin bataro paling paman ngalih dewa tok itu paman perta kayano